tuhaye kaze ikwaya ishige hano indirimbo imwe, hanyuma umusibuzi aza kujya mu ncamake aza kwitegura, hanyuma abana mutabone cyane rwose mwese kuza, ariko maybe after the next service turahaye kaze ikwaya, please karibu cyane. Ubatizo wa Yesu mkombozi wetu ulikuwa hivi, akabatizwa na Yohana Mbatizaji. Mbingu na nchi zote zikashuhudia siku hiyo, hata na Mungu naye akasema inapendeza. Ubatizo wa Yesu mkombozi wetu ulikuwa hivi, akabatizwa na Yohana Mbatizaji. Mbingu na nchi zote zikashuhudia siku hiyo, hata na Mungu naye akasema inapendeza. Sauti kutoka mbinguni ikisema, amefanya mema kuonyesha mbingu na nchi, amekuwa kiumbe kipya na ametimiza yale yote ameagizwa. Sauti kutoka mbinguni ikisema, amefanya mema kuonyesha mbingu na nchi, amekuwa kiumbe kipya na ametimiza yale yote ameagizwa. Nawe ndugu uliyebatizwa leo, ujue ya kwamba umebatizwa kwa majina tena kwa Roho. Kazi yako kuanza leo ni kufanya kazi ya Bwana kwa moyo na ulete wengine kwake. Nawe ndugu uliyebatizwa leo, ujue ya kwamba umebatizwa kwa majina tena kwa Roho. Kazi yako kuanza leo ni kufanya kazi ya Bwana kwa moyo na ulete wengine kwake. Sauti kutoka mbinguni ikisema, amefanya mema kuonyesha mbingu na nchi, amekuwa kiumbe kipya na ametimiza yale yote ameagizwa. Sauti kutoka mbinguni ikisema, amefanya mema kuonyesha mbingu na nchi, amekuwa kiumbe kipya na ametimiza yale yote ameagizwa. Sauti kutoka mbinguni ikisema, amefanya mema kuonyesha mbingu na nchi, amekuwa kiumbe kipya na ametimiza yale yote ameagizwa. kandi kandi
vyose yakayiro kazi uno munsi ashike hano. Maranatha. Yesu araje. Umunsi umunezero kuri uyu munsi iyo ndiko nitegereza hano hagati mbona abantu bose bamwe mwa ni a special day. Imana ishimwe cyane. Amen. Kuko batwaye akanya kugira ngo tuvuge ubutumwa bugufi ariko ndanezerewe kubona mu maso hayo ngene ha brightinga numva umunezero mwinshi ntangere ndabona hari ikintu we mu Imana ariko arakorera muri mwe. Amen. Ariko imbere yuko imbere kugira ngo turokore umwanya reka twicishe bugufi dusenge mu mitima yacu. Amen. Data mwiza, muremyi w'ijuru n'isi, ikiyaga n'ibirimwo, izina ryawe niryubahwe. Turagushimye aka kanya keza uduhaye ngo twumve amajambo yawe, kandi aka kanya tugomba kwibutsa no gukebura bene data bashiki bacu bagiye kubatizwa ko bamaze guca urubanza mu mitima yabo kubwo kwizera ijambo ryawe. Ndasavye ngo ubahezagire, kandi iri jambo rivuga rihezagire rifasha ariko bararyumva bose mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo. Amen. Muri make nkuko nabivuze kandi bambaye aka kanya, nagomba turabe amajambo makeya dusoma mu ijambo ry'Imana ashobora kuturongora muri aka kanya kuri uyu munsi umunezero ntangere. Nasaba ngo tujane namwe twihuta kugira ngo turabe iki jambo ry'Imana ritubwira muri aka kanya. Ijambo ry'Imana rigufi tugomba turabire hamwe ridufasha kuri uno munsi, nibyo ngiye kuraba turatuganirire hamwe. Uyu munsi nguko mubizi dufise umunsi uhambaye, umunsi bene data wo muri twebwe bemeye amajambo y'Imana, maze uno munsi ukagomba gutangariza isi ko bagomba gukurikira umwami wacu Yesu Kristo. Muri make ikibazo ngiki, mbega kubatizwa niki? Iryo ni jambo wo kwibaza umuntu wese ukwibaza mu mutima wiwe. Kubatizwa bisobanura iki? Ijambo ry'Imana rifise inkomezi yo kutwigisha. Haravuga ya majambo mu gitabo cha Ariko 16 umurongo wa 15 tukageza 16. Hari amajambo meza cyane. Yesu Kristo yabwiye intumwa ngo nizigende zigire gute? Zigisha amahanga yose, maze uwizera akagira gute? Azokizwa. Ariko utizera amaze gutsindwa n'urubanza. Reka dusoma ya majambo twihuta. Ariko 16 umurongo wa 15 kwera 16. Ariko yes. Arababarira ati nimugende muje mu bihugu vyose, mubwira abaremwe bose ubutumwa bwiza. Uwizera akabatizwa azokizwa, ariko utizera azotsindwa n'urubanza. Maranatha. Muri aya majambo twumva ko igikorwa cyo kubatizwa kibonekera mu buryo bwo kumva ijambo ry'Imana. Umuntu amaze kumva ijambo ry'Imana akizera mu mutima, hanyuma agafata ingingo agahamiriza isi n'ijuru ko abaye umukurikizi cyangwa ukurikira Yesu Kristo. Rero kubatizwa ni kimenyetso cyo kumva ijambo ry'Imana, hanyuma ukizera, nuko noneho ukabihamiriza ku mugaragaro, maze ukabitangariza ijuru n'isi kugiye gukurikira Kristo. Maranatha. Kabiri, kubatizwa ni kimenyetso kitufasha kugira ngo dutahure kandi twongere tugere ikirenge mu cya Yesu Kristo. Amen. Turavye ijambo ryaciye mu baririmbyi hano, nabo barakabuse amajambo ajanye n'uyu munsi. Nuko kubatizwa nukugera ikirenge mu cya Yesu Kristo. Dusomye muri Matayo igice cya 3 umurongo wa 13, reka turico hatubwira kugira ngo tubanguke. Matayo igice cya 3 umurongo
wa 13. Icyo gihe Yesu ava i Galilaya aja kuri Yorodani aje kwa Yohana azanywe no kubatizwa nawe. Ariko Yohana agomba kumwangira ati ko ari jewe nkwiye kubatizwa nawe, none uje kuri jewe? Yesu aramwishura ati bikunde, kuko ari byo bidukwiye ngo dushitse ukugororoka kose. Buno aramukundira. Maranata. Yesu Kristo yaje kubatizwa ku ruzi Yorodani. Maze Yohana ko yarazi ko ari ngenge ngo ari mutoyi, aramenya Yesu ko ari umwana w'Imana kandi ahambaye, agira ubwoba ati singwiye kubatiza wewe. Ariko Yesu hari ijambo ravuze ati bikunde umbatize kuko ari byo bibereye. Maranata. Ninacho gituma navuze ndi kubatizwa ni kimenyetso cyo kugera ikirenge mu ca Yesu Kristo. Amen. Umanutse hepfo kuri uyu murongo ukurikira hari amajambo yandi atubwira. Yesu amaze kubatizwa acava mu mazi, maze ijuru riruguruka, abona mpwemu w'Imana amanuka asa n'inuma amugwako. Buno rero ijwi riva mu ijuru riti nguyu umwana wanje nkunda akampimbara. Amena. Nagira ndababwire bene data, uyu munsi mwe mwafashe ingingo kugira muje mu mazi muvuka ubwa kabiri ku ijambo ry'Imana tubwira muri Yohana 3 umurongo wa 5. Uyu munsi ijuru rirugurutse, ijuru riravuze riti ngaba abana banje nkunda kandi bakampimbara. Amena. Kuko niba Kristo yarapfuye maze tukamwizera ku ijambo ry'Imana rivuga ngo abamwakiriye bose yabahaye ububasha bwo gucika abana b'Imana. Rero uno munsi turi abana b'Imana, none ko tubatizwe, mugiye kubatizwa, ijuru riruguruka, maze ijwi rive mu ijuru riti ngaba abana banje nkunda bakampimbara. Nuko bene data, nakanya kawe nakanya kanje kumvira ijambo ko ari ijambo ry'uburemere, ijambo ry'ubugingo, ijambo rishobora kugufasha. Usomye mu Bigalatiya igice cya 3 umurongo wa 2:6 n'2:7 hari amajambo avuga ko kubatizwa n'ukwambara Kristo. Amena. Maranata. Kubatizwa n'ukwambara Kristo. Uyu munsi mugiye kwambara Kristo, maze abababona mu mpanga zanyu baze kubona ubwiza bwa Kristo basayanganira. Haleluya. Singomba guteba mu makona, ndiko ndihuta cyane bivanye n'umwanya. Singomba guteba mu makona bivanye n'umwanya. Reka nibaze, uyu munsi hari kibazo kizunguruka hirya no hino ngo mbega no subira kubatizwa ubugira kabiri. Aho ni ngomba gusimbira. Hari amajambo menshi nari gusoma, imirongo myinshi ijanye no kubatiza, ariko mfise umwanya muto ngomba kubusamariza. Ngomba kuwukoresha mu njama make kwira tubandanye ibiko imbere. Reka dusoma Matayo nyene turi murongo wa mbere 3 murongo wa mbere. Yohana umubatizi yigisha abatiza. Muri iyo minsi haza Yohana umubatizi yigishiriza mu bugararwa bw'Iyudaya ati ni mwihane ku bwami bwo mu ijuru buri hafi. Uyo niwe yavuzwe na Yesaya yavugishwa n'Imana ati ijwi ry'usemerera mu bugaragwa ati nimutegure inzira y'Uhoraho mugorore izibihamo ziwe. Ngomba umurongo wa 4. Yohana uyo imyambaro yiwe yari y'ubwoya bw'ingamiya, yakenyeza umukanda w'urusato mu rukenyerero, indya ziwe zari nzige n'ubuki. Muri make nshaka kuvuga igikorwa cya Yohana. Yohana umubatizi yasemerera mu bugaragwa abwira abantu ngo bategure inzira z'ibihamo z'Uhoraho, bategure imitima yabo. Amajambo y'Imana bashikako ngo barikama bava hirya mu misozi itandukanye baza kubatizwa na Yohana ku ruzi Yorodani. Amen. Uyu munsi ijambo ry'Imana, kuko ijambo ryabaye ku Bisirayeli natwe ryatubereye akarorero. Uyu munsi kandi nguko agakiza kava i Buyuda niko kadushitseko, nuko twumva amajambo y'Imana maze akaturongora kugira ngo atubere itara n'urumuri mu rugendo rwacu ruja mu ijuru. Yohana rero yabatiza kuri Yorodani ngo abantu bava hirya mu misozi hirya baza kubatizwa na Yohana, nkuko Yesu nawe yaje akabatizwa na Yohana. Ariko icyo ngomba kuvuga niki, ngomba kuvuga kuri ijambo mbega ntoshobora kubatizwa ubugira kabiri. Reka tuje ku murongo wa 10 abonye benshi bo mu bafarisayo no mu basadukayo bazanywe no kugira ngo babatize, arababaza ati mwabana b'inzoka mwe, ninde yababuriye ngo muhunge uburake buzohoza? Nuko ni mwame imbuto z'ukwihana. Amena. Aba bafarisayo n'abasadukayo nta mbuto z'ukwihana bari bafise, kandi aba bari abategetsi, abakozi bo mu itorero ry'Imana
bavuga ngo bari mu itorero ry'Imana, ariko mvise ubutumwa Yohana ariko aravuga, nabo baza mu bandi abasadukayo baraza nabo ngo babatizwe na Yohana. Aba byari bihangange mu itorero. Maranata, ninde atazi aba basadukayo nyene bari bameze? Abasadukayo, abafarisayo, abo Yesu yishindyarya, bakora uburya, bavuga amajambo y'uburyarya, barabahereze mu itorero ry'Imana. Ariko mvise ubutumwa bwa Yohana bagira gute? Baraza ngo babatizwe na Yohana. Yohana ati, mwabana b'inzoka mwe, inamana mu mitima yabo baboneka ko ari abana b'umurwanizi, abana ba Satani. Maze Yohana arabacaha, niki cyabatumye muza? Ariko arababwira ati, mwihane imitima yanyu ihindukire. Abo bantu bari abantu bakomeye mu itorero, bari abantu bakora ibikorwa bikomeye, ariko noneho baraza kugira babatizwe na Yohana. Aho niho hari ikibazo rero. Uno musa kibaza ati, mbega yemwe jewe nashobora kubatizwa bigakunda? Birakunda se? Ariko ijambo ry'Imana kuravuga hano, igihe Paulo yasigura i Efeso, dusome mu Vyakozwe n'Intumwa 2. Turiko turihuta, ngomba kurangiza, ngomba gutema mu makona ku mwanya ni muto cyane. Nari mfite byinshi nari kuvuga, ariko ndabona umwanya utankundiye. Ivyakozwe n'Intumwa igice cya 19, sorry, Ivyakozwe igice cya 19 niyo ndiko ndaja, ndiko samariza umwanya ni muto gose. 19 umurongo wa mbere turagira 6. Abigishwa ba Yohana umubatizi. Uwo ni wo mutwe w'amajambo. Reka dusome twihuta. Maze Apolo akiri Korinto, Paulo aca mu gihugu cyo haruguru ashika muri Efeso, asanga yabigishwa biwe. Arababaza ati, mbega mwarahawe mpwemu yera igihe mwizera? Baramwishura bati, ntitwari bwavyumve ko mpwemu yera yatanzwe. Arababaza ati, none mwabatijwe umubatizo ki? Bati, umubatizo wa Yohana. Paulo ati, Yohana yabatiza umubatizo wo kwihana, abarira abantu ko bakwiye kwizera uzoza hanyuma ni Yesu. Bavyumvise babatizwa mu izina ryanje? Mu izina ryande? Bari babatijwe nande? Ariko bavyumvise ko tutari bwamenye ko mpwemu yera yatanzwe, ngo bavyumvise babatizwa mu izina rya Yesu. Inamana base kubatizwa ubugira kangahe? Ariko tiko turigisha itorero ry'Imana bivuga ngo no man. No kuvuga ntibari bwatahure. Uyu munsi yo winjiye mu muryango wa Seventh Day Adventist, muri uyu muryango w'Imana, ukumva urigishijwe vyose ivyo Kristo yatugeze kwigisha ubwoko bw'Imana, ni ngombwa utahure. Maranata, ijambo ry'Imana yo rigutahuza. Ivyo utari bwamenye umaze kubimenya, uca bugufi maze ukibira mu mazi, ukikunkumura, ukahaguruka, uri special person. Umuntu ahamvye akameremere k'imico n'imigenzo yiwe. Maranata, usomya Baroma igice cya 6 umurongo wa 4 n'uwa 5 haratubwira ko kubatizwa ari guhambanwa na Kristo ukazuranwa nawe, kandi tugendera mu bugingo bushasha bw'uwo yamuzuye data wa twese ari mu ijuru. Amena. Ayo n'amajambo y'Imana. Nuko rero nagira ndakubwira ikintu kimwe. Wewe uri ngaha uyu munsi, uri gukora ikikora cyiza, uri gukora ugerekerenge mu cya Yesu. Kubatizwa n'uburyo ijambo ry'Imana waryumvise, ariko kizera hanyuma ugafata ingingo uti ngomba kubatizwa. Ababatizwa no munsi ni bake, bo bari bashasha batigeze kubatizwa, ariko kubw'ubutumwa bwiza bumvise uyu munsi bemeye guhitamwo kubatizwa ubugira kabiri. Alright, ndarangije, ariko mbarabagira ikintu kimwe ubwo ndagirizeko. Abantu benshi ahandi ku kibazo cyo kubatiza ubugira kabiri, hano turafise abantu bakuru mu madini yose, Pentecostal, United Church, Fekabu, Baptiste, whatever. Abo bafise icyo bita Monseigneur. Maranata? Yes. Monseigneur mu kirundi cyose sobanura bagenzi. Bisobanura iki? Umukiza wanje. Monseigneur. Inamana abo bantu ba Monseigneur bishyize mu kibanza cy'Imana, ntaho batandukaniye na Pope. Pope avuga ati ndi Imana hano ku isi, mfashe isi n'ijuru mu biganza. None twabatijwe na Le Seigneur, Monseigneur, abakiza. Uno munsi twari kwiye guca bugufi tukamenya ko abatubatije bishira mu gishingo cy'Imana. Kwishira mu gishingo cy'Imana bisobanura iki? Kurogota. Yohana 10 umurongo wa 33 hari amajambo. Kwishira mu gishingo cy'Imana, kubona dufise abasenyeri, ba bishop, aba evêque bambaye na korome, igihete cy'abaromani, nibo batubatije.
mwava kubatizwa mugashikira ku bihumanya, ngashikira ku bihumanya nanje niko ntabazi imbata ya pasiteri nta ko ushoboka, ariko imbata ni igihumana. Maranata, imbata ni igihumana. Twava kubatizwa imitwe y'ingurube akabija ku meza yacu, iminofo myiza. Yesaya 6:6 umurongo wa 4 wa 3 n'uwa 4 havuga ngo iki? Imana ivuga ngo nzokwimarira ishavu ku bantu barya ingurube n'imbeba, abo bantu nzobimarira ku ishavu. Ukava kubatizwa ugacuja ibihumana, ukava kubatizwa ugatangura gutuka Imana, ngo urabesha Mana ivyagezwe vyarabanze ku musaraba, ngo urabesha Mana ngo isabato yarakuwe yari y'abayuda. Uno munsi nicyo gituma binjire muri uyu muryango bumva uko kuri kose gusesubuye, maze mwe mu Imana akabakora kandi turaciye bugufi twihane. Maranata, nicyo gituma turi ngaha kuri uyu munsi. Narifise vyinshi nari kuvuga, ariko umwanya n'uhundi areka ngarukirize ngaha. Mwe mu Imana ashikara kukwigisha no kukugira inama muri iki gikorwa ugiye gukora uno munsi. Nubu uri ngaha uri umushitsi, ntagira isoni na nkeya ugira, ukumva muhemu w'Imana kurongoye ati ngomba kubatizwa nawe, you are welcome. Urahawe ikaze, nubu haguruke tindashaka kubatizwa nanje nje mu muryango w'abandi. Maranata, ntugire isoni, wumva ugomba kubatizwa nawe, haguruka huri, haguruka huri. Amen. Amen. Come on. Come on. Come on. Nimba hari wundi nubwo yoba ari umushitsashitsi uno, come on. Ntugire ubwoba guhaguruka. Come on. Come on. Amen. 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 You want to say anything? Icyo twavuga ni kimwe gusa. Yesu hari amagambo yavuze ntabwo ngiye gusigura, ahubwo nyiravuga ijambo muzi mwese. Yavuze ati nimwamenye ukuri hari umubatizo umwe gusa wo kubaturwa no kumenya iki? Kuko ngo ukuri nitwakumenya ngo kuzatugira bidegembya mu Kirundi. Noneho rero nta mwidegembyo n'umwe ubasha kugira kandi wizera ikinyoma. Ubw'ibyo rero abizeye ukuri bose babasha gukizwa mu izina rya Yesu. Amen. Reka rero dusenge kubwa papa ari hano afashe ingingo ikomeye kandi ari umusaza. Reka ducire bugufi gusenga. Data wa twese uri mu ijuru, ibikoresho byawe biciye bugufi, duciriye bugufi kugira ngo dushimire izina ryawe rihabwe icyubahiro. Uduhaye amahirwe akomeye muri iki gitondo, ubwo wemeye ko abahungu n'abakobwa bagirana isezerano, ariko by'umwihariko iri sezerano bagiye kugirana nawe turakwinginze ngo urikomeze, kugira ngo mu gihe gikwiriye bazahagarare mu mugabane bagiye guhabwa ubugingo budashira. Data w'imbabazi, turakwinginze ngo tubabarire amafuti yacu n'intege nke zacu, maze uduhagarike ku rufatiro rukomeye, uduhagarike mu mbaraga z'umwuka wera, kuko uyu munsi ari umunsi ukomeye w'igitangaza. Turambuye ibiganza imbere yawe Mwami, manura imbaraga ya mwuka kugira ngo ukore igitangaza mu mitima isigaye. Abamaze kubatizwa kera n'abagiye kwakira iri sezerano ry'umubatizo uyu munsi, twese duhindure bashya mu Mwami wacu. Dusengeye by'umwihariko uyu mwene data, uyu musaza papa utubyaye, ni ukuri ingingo afashe irakomeye, umusubizemo imbaraga z'usore nk'iz'ikizu, kuko wasezeranye yuko abagushaka baziruka ntibananirwe, nubwo ndetse ngo bababaswe ntibazayoba iyo nzira, kandi ngo uzabasubizamo imbaraga nk'izi nkukuma, nawe wongere kumuha imbaraga ubwo tugiye kujyana nawe, kandi akabagize iri sezerano ribi ry'iteka ryose. Amahoro utanga n'imigisha bigumane n'umuntu wese, uturindire mu rugendo tugiye gukora, utwemerere uyu murimo wajyaga gukorwa n'abamarayika, ariko washimye ko abanyabyaha bakiza abandi, maze kubw'amaraso ya Kristo twese twambare Kristo, kugira ngo abe ari ugaragara muri twebwe. Tubyingingiye mu izina ryiza rya Yesu. Amen. Mshamba wacu Matias
welcome. ntugagire ku gatebe mukanya wishikira ku mazi ntiwiyumvire ngo wazanye ikoti imeze gutyo mbe mu Imana aza kuronka itakwambira maze ubuke mu mazi mu bandi ntabwo usubira inyuma uno munsi ubuka mu mazi mu bandi ukuri ntiwitinye mbe mu Imana akora igitangaza hariya ku mazi arakwingurumbirana mu mazi maranata turarangije reka turangire mu masengesho magufi Data mwiza Mana yacu ibirenge kizima ndagukenguke kuri ijambo ryiza utekereye mu kano gatondo hezagira ubwoko bw'abantumvise hezagira n'abandi bakiri mu ntebe maze no turi mu bugeri tugashikana kuri Yorodani ugira icyo ukora mu mitima ya benshi uwumva ashaka kubatizwa aduze urutoki ntave kuri Yorodani atabatijwe data ndakwinginze ukora ibikorwa byawe uguruka ko kwigaragaza mu bana bawe mu izina ry'umucunguzi wa Yesu Kristo amen. kuvuga reka tubasabe mwihangane nk'idakikimwe kuko uyu sokuru wacu ngo hari ijambo yashakaga kuvuga imbere y'iteraniro ntago twamupfukirana karibu cyane none ngombye kugira ngo niye kurimo umwanda ngo wera w'Imana. Amen. urakoze cyane sokuru kuko bigaragaye ati nanjye maze kumva ko kurya izo nyama yavuze akantu bita ingezi avuga ingurube avuga n'imbata ibyo byose ibyanditswe bivuga ngo twese twari nkabo ariko tuza kuhagirwa n'amaraso yande ya Yesu Kristo. Ni ukuvuga nanjye naciye mu bakatolika twanywaga inzoga nanyoye itabi izo ngurube n'ibyo byose narabiriye ariko guhera muri 85 nibwo nakiririye umucyo maze ku itariki 16 z'ukwezi kwa gatatu muri 86 ntabwo umubatizo nyamara nanjye barambwira ngo nujya kubatizwa ubwa kabiri uzasara cyangwa se bakambwira ngo iyo wacu izashya abagatolika bafite byinshi batubeshya noneho ndababwira ariko nafashe intambwe ndagiye nzosara ariko murabona ndacyari muzima kandi nizera ko ndi muzima no mu Mana yacu reka rero dukomeze urugendo. Thank you. Na Yesu igihugu cyiza cy'amahoro yavuga umwengera haratoshe tuzahiriza imirimo ya Mose maze tubane na Yesu. Dusenga Imana. Amen.
data mwiza muremyi w'ijuru n'isi iki kiyaga n'ibirimo byose izina ryawe niryubahwe ubwoko bwawe turashagaje hano nk'uko Yohana yarashagaje ku ruzi Yorodani kugira ngo abatize ubwoko bwawe maze bihane bongera bategura inzira z'uhoraho tuje imbere yawe uri hanga ryose mana kugira ngo tubaherekeze muri iki gikorwa maze noneho ndakwinginze ngube hafi yacu kugira ngo iki gikorwa gikorwe n'abamarayika bo mu ijuru Uwiteka data mwiza niwe washoboye kuturongora kugira ngo ushika ahantu dusabye umutekano mwiza kandi satani n'abamarayika biwe bose tubamiriye kure maze ububasha bwari bwo bwiganza hano ndasabye abamarayika batacumuye ngo badukikiza aha hantu maze tugirire neza uduha akayaga keza uduha ibikorwa byiza iki kintu cyose gire ku rutonde nk'uko ushaka mana hezagira abakozi bagiye kuri iki gikorwa hezagira abagiye kubatizwa ubagirire neza ubunguka umugisha maze iki gikorwa gikozwe kibuke mu mitima yabo babone ko batanga urugendo rwo gukurikira Yesu Kristo nuko ndagusongoze kubana natwe uturongoze umuntu bwawe n'imbabazi zawe mu izina ry'umucunguzi wacu Yesu Kristo murabona ko mugiye kwinjira mu mazi kandi ijambo ry'Imana mwararyumvise rirabafasha gufata ingingo yo kubatizwa twagira tubasabe kumbure umwe atubwire mu munota umwe atubwire igishinga ntahe ciwe yoba afise muri aka kanya kumba yinjire mu mazi tubahaye ikaze The reason why I'm getting baptized today was a friend of mine. When I used to be sick, everybody knew I used to be sick. When I was sick, I felt like God had left me. I felt like he had abandoned me. And I had decided that I didn't want to be a Christian anymore. But one night, my friend called me and told me to remember the verse in Matthew 11, verse 26. Come unto me, all who labor and are heavy laden, and I will give you rest. And they told me that God has not forsaken me. He's still with me no matter what I go through. So for that reason today, I'm getting baptized. Amen. Next one. Muri makavuze yuko ati igihe kimwe yararwaye aragwara aragera kure hanyuma noneho wewe aribaza ko Imana yamuhevye ariko umugenzi we yambwiye ati haracyari hakanya hari ivyizigiro maze yumva ijambo riri muri Matayo 11 umurongo wa 26 uno munsi rero yafashe ingingo kugira ngo abatizwe kuko afise ivyizigiro Imana ikimufise ku mugambi mwiza. Amen. Nanje ntangura gushimira Imana yampaye kwimenya neza. Amen. Nakoze igihe kirekire nkorera muri Sunday ndumuvuga ubutumwa ariko ntaramenya ukuri. Amen. Niravuga ubutumwa ariko ubwo butumwa abantu bakabwumva ariko twese nta numwe yari bwamenye ukuri. Amen. None rero ubu namenye ukuri ubu naramenye ukuri kandi naranka abantu bitwa abasabato kuzi wanje ndetse nagomba no kubafungisha kuko nababwira ngo mwebwe nimwe mwishe Yesu ivyo vyagezwe muvuga byose yabibambye ku musaraba nta byagezwe bikiriho kandi biganza abantu ubu tuganzwa n'ubuntu bw'Imana rero ndashimye cyane ko Imana yampaye kumenya neza nkatahura ukuri kw'Imana. Amen. Kuko ivyo nagenderamo nihenda ngo n'umukristo ariko ntari umukristo. Ubu rero niho nagiye menya neza yuko ndi umukristo ko namenye yuko amategeko y'Imana atazigera ahinduka na gatoya. Amen. Murakoze. Amen. Ne ukurikira. Nanje ndagomba nshima Imana, ndashima Imana cyane, Imana yandokoye. Ndakuriye muri Sunday, mbatirizwa muri Sunday. Iyi Sunday rero niyo twita isabato kuri twebwe. Bara mu kwiga igice bavuga ngo mu kwiga by'urubatizo bavuga ngo tugiye kubigisha ngo igice. Badutwaye mu mazi. Tukwete kubatizwa iki gice cyasigaye urumva ko bakibanga ntibakimaririza ngo tubyumve none ndashima Imana cyane ndashima Imana cyane. Amen. Imana yompa nkasika kwiherezo ngihagate. Amen. Imana yampaye kumenya isabato. Amen. Ndahora bavuga ngo hari amabwirizwa bamwe bakavuga ngo amabwirizwa y'Imana ngo Yesu yarayahambye ku musaraba ngo yaco wisira kayo mabwirizwa ngo ko wiremereza. Ndababwira nti rero jewe simenya gusoma ariko mwemwe mumenye
bandi barobwirwa kuri wa munsi ngo muveho mwakora bizibura ni bamwe bakora ibitangaza bakavugishwa ariko batavugishwa n'Imana. Ndashima Imana yanze yandokoye nkamenya ukuri nkatahura amabwirizwa y'Imana. Igikuru dusengeranire kuri wa munsi turobonane twakaka, murabona ko turi nk'abamarayika. Imana ibahezagire. Nanjye hari akabazo kuvuga. Yewe nanjye nasengera mu ba Pentecost. Mugabo mu ba Pentecost siho nabanziriza. Nagiye gusengera umuntu yaratarantuka mu ba Pentecost naho ni mu ba Moromoro. Kugeza aho ndabimenya ndavamo. Nanigera mu ba Pentecost. Biye mu ba Pentecost nsangaha mu kwiga mu badiri. Ibyo nibyo nashimye cyane kubera yuko nanze kuguma ndi mu ntozenya mu banyabyaha mbere. Ubundi akurikira Imana ishimwe. Amen. Jewe ni ukuvuga ababyeyi banje bari abagatolika, ubwo bamaze kumbyara narabatijwe muri gatolika, noneho muri gatolika nanduka ndavamwo. Mu 97 niho nabatijwe muri Pentecost. Muri Pentecost narahize abapasitori benshi twari tuzinanye, n'ubu abenshi turazinanye bari ngaha muri Australia. Ariko kuva aho nziye muri iki gisagara inje gusengera mw'iri dini ryacu ryo kubahiriza isabato, niho numvishije ukuri aho kuri. Kuko mw'iyo mibatizo yose ya mbere ngenda kubatizwa bambwira ko mbanza kwiga igice, ariko icyo gice sinatahura icyo ari cyo. Kugeza ubu rero mbonye yuko hari ikindi gice bashize ariko ikiki nizi no munsi. Amen. Ni ukuvuga abapasitori benshi n'abandi batandukanye nabwiye ko ngiye kubatizwa ubugira gatatu, barambariye ngo kubera icyo ubatijwe ubugira gatatu. Ndababwira yuko mumbatiza mwanyigishije igice, ati ubu nize byose. Nicyo gituma Amen. ni ukuvuga hari umupasitori bita yaramtelefone ejo bundi, ndamubwira ati bana je ngiye kubatizwa. Arambaza ngo none ninda zokubatiza. Kuvuga hari amajambo nanditse hano umuntu namwishuye. Nukuvuga amajambo namwishuye yari ari mu ntuzenyimo ibyakozwe n'intumwa kabiri igice 37 kugeza ku 38. Ndanamubwira yuko Yakobo muri Yakobo kabiri igice 10 yuko handitse ngo mu mabwirizwa yose ko dutegerezwa kuyemera yose, ariko dukoshejemo rimwe yose abapfuye. Ubwo ndakomeza kumubwira ati kandi ngira ngo ngere ikirenge mu cya Yesu, kuko na Yesu yarabatije. Ndamubwira muri Yohani 3:13 kugeza ku 11. Ndamubwira muri Mariko 1:9 kugeza ku 11. Ndamubwira Luka 3:21 kugeza 22. Aho naho Yesu nawe ubwiriwe yabatijwe. Ndamwereka n'ahandi mu byakozwe n'intumwa 19 habatijwe abagabo 12. Ubwo rero amaze kubyumva nk'uko yarambagije ati none uzobatizwa uri umwe? Ati no, ntabwo nzobatizwa ndi umwe, ndi kumwe na bagenzi bacu. Atushimushima ati ndi kumwe n'umutama bita Yoweri. Ati na Yoweri azobatizwa, tega azobatizwa. Icyo yanyishe yambwiye ngo bye bye. Ubwo rero ndashimira Imana ko
rw'Imana yampishutse ikanyereka icyo gice kindi cyari cyanyegejwe n'abasandeyi. Abo natumiye bose barambagije ngo mbega ninde azokubatiza. Icyo kibazo ndibaza cyoba cyaranabashikiriye na mwebwe. Ni ukuvuga icyo nishyuye nababwiye ati nimusome muri Yohana igice 4 ku murongo wa 2. Ati Yesu ubwiwe siwe yabatiza habatiza abigishwa biwe. Nico nabishe. Amen. Banishimwe cyane. Amen. Next one. Maranatha. Yes, Arad. Muri makeya yewe ndishimiye uyu munsi kubera yuko abasabato nabimviriye kuva kera. Kuva nkiri mutoya ariko ndabona uyu munsi niho Imana igiye gushitsa isezerano nasezeranye. Amen. Nta yandi mfite nabo. Amen. Nijewe Matayo. Nabatijwe musarani batete kose. Ariko nengereya ndafata itabu yo kurwara kubera umwami Yesu yarangijije. Amen. Ankurayo mu kuzimu isafari zigira 4 nzuka niyumvise umurongo rero wavuzwe n'isi ibyo nariye byose nabitatitse ngikuramo n'inzigo n'iki cyose niho ndamukurikiye mu kirimo cya Yesu. Amen. Amen. Nanjye no gushima Imana, ndashima Imana kweri nanjye nabatijwe muri Gatolika ndayivamo ngenda mu Bapentekoti ariko hose nta muco nari bwabona. Nshimiye Imana kubera yanyeretse uwo muco kubera hariho benshi badashobora kuwubona ariko tweho n'ubuntu bw'Imana twagiriwe. Amen. Ndashimiye Imana kubera yanyeretse uwo muco nanjye nkaba niyambuye Sunday n'ibirimwo byose. Amen. Kugira ngo ubwo barangije gutanga ubuhamya bose nongere haka akajambo kamwe gusa. Usomye mu gitabo cy'ibyashure Yohana igice cya 7 guhera ku murongo wa mbere kugeza ku murongo wa 4 havuga iby'abamarayika bane bafashe imiyaga y'intambara ngo idatera kwisi abantu b'Imana batarashyirwaho ikimenyetso. Kandi isabato nk'uko byanditswe muri Bibiliya muri Ezekiyeli mu bitabo byose no mu Kuvyo handitswe ko isabato ari ikimenyetso cy'Imana. Nuko rero abantu batari guhabwa ikimenyetso cy'Imana bafite ikimenyetso cy'inyamaswa aricyo cyitwa cya gikoko aribwo ubuyobozi bw'idini ry'i Roma ryayobeje amahanga rikayatereka inyigisho zipfuye zagereranijwe n'inzoga muri Bibiliya. Ari nabo batigeze bereka abantu uburyo bakwiye gutandukanya ibyera n'ibitari byera, ibihumanya n'ibidahumanya. Za nyama zipfuye zose abantu barya kandi Imana yaravuze ngo ababirya bazagira gute izabimariraho ishavu. Ubwo rero uyu n'umwanya wo kwakira ikimenyetso cy'ijuru kikaba mu ruhanga si ku kiganza. Imana ishyira ikimenyetso cyayo mu bwenge mu ruhanga. Ariko igikoko cyo ariyo nyamaswa ipfa kugufata no ku kiganza ngo ishyiraho ikipa n'ukubona ufite ikimenyetso cyabo gusa. Wizere ibyabo ntubyizere, icyo bapfa nuko uforowinga Sunday kandi ari umunsi w'ikimenyetso cy'inyamaswa. Ubwo rero intambwe mugiye gutera uyu munsi mwumve ko noneho mumenyana n'ijuru mukagirana imigenderanire isobanutse n'ijuru, ukajya usenga nka Enoki wavuga ati Imana nkora iki kugira ngo munezeze. Reka tubifurize guhagarara mu ruhande rw'Imana mu izina rya Yesu. Amen. Amen. yawe akakanya gukora igikorwa cyawe nuko iri hanga itonde umurongo kandi byafashe kugira ngo twibire mu mazi cyangwa akategeka nuko twavuye kwifuza tukunze kuko bagirire neza bakororera maze ahantu tumuha umaniro ariko leta y'igikorwa y'amaboko yawe kandi n'abamarayika bawe. Excuse me, guys. Excuse me, Rebecca. Turi kurugo
Amen. At least someone cares. Jeez. amahanga yose abigisha kwitondera ivyo yatugeze vyose. Cleophas ndakubatije mu izina rya Data n'iry'Umwana n'irya Mpwemu Yera. Amen. 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 It's only me who's moving. Amen. Amen. Next one. Relax. hagati y'isi n'ijuru kubwo kwizera kwawe kandi ubuhamya ugiye gukurikira umwami Yesu none natwe abagaragu b'Imana izina rya Data twese n'iry'Umwana n'irya Mpwemu Yera. Amen.
umwanzuro aka kanya Twumvirize please. ati nanjye mpisemo gukurikira umwami kandi mpisemo kwemera gushyirwaho ikimenyetso cy'Imana mu ruhanga rwanjye akabihamisha kwifatanya n'ubu bwoko bw'itorero ryasigaye ryitondera amategeko y'Imana arahawe uburenganzira bw'uko abatizwa uyu mwanya niba hari uhari agakiriza ukuboko ntabwo turi buve mu mazi atabatijwe kugira ngo imbabazi zitarangira nimugoroba cyangwa ejo akavuga ati jyewe baranteranye baranyingiranye mu gihe nari mfite aka kanya niba ntawe uhari igihe noneho gusoza isengesho reka dusenge Imana. Amen. Data wa twese uri mu ijuru, Mana yacu nziza ugira neza kandi wera, wowe watanze iri tegeko ngo abizera bakabatizwa bazakizwa, ariko utizeye we ngo yizere ukuri ngo azabaciriweho iteka. Wohereje Kristo kugira ngo aze kugira ngo abamwizeye bose bahabwe ubugingo, ariko ngo utamwizeye ngo abamaze gucirwaho iteka. Niyo mpamvu twongeye gusenga mu izina ry'umukiza Yesu Kristo, turambuye ikiganza tucyerekeje mu ijuru, tumusaba imbabazi n'umugisha kugira ngo wewe kuri ubu bwoko bwawe ubakire, kuko wateye intambwe ikomeye n'igihamya gikomeye cy'uko batazongera gusubira inyuma. Batangiye ubuhamya imbere yacu, ariko cyane imbere y'abamarayika n'ijuru n'isi, ibyo bizababera umugisha. Niyo mpamvu tukwinginze ngo bakomereze mu masezerano namwe uzaba. Dukundire rero natwe abatanguye urugendo kera n'abakiri ukomeje, uturinde kubona gusubira inyuma, ahubwo duhe guhagarara no gushikama mu buntu bwawe, kandi tubere umwambaro, maze ubutumwa bwiza bwo kwamamaza budatinze butubere inkweto zo kugendana mu mihanda aho tugenda, tuba abakozi bakorana n'abakozi ba sakumi n'imihango zabo. Tugiye kubaha ahantu rero tukuragije inzira tunyuremo, ariko by'umwihariko tukuragije inzira y'aba bene data n'abashiki bacu